Assalamu alaikum, arvаңыздар замандаштар. Бүгін 17 март, Қарақол шары. Қайрадан эле эски базар. Бүгін элдин көбү жаңы базарга чыгабыз дегени менен. Бирок баары эле эски базарга чыгыптыр. Канча калдыңыз ага? 13,5 болду. 13,5 болду. 13,5 болуптур. Группа түзүп 1,5 миң киши чогулдук. Баарыбыз ылдыйкы базарга түшөбүз деп. Анан кайра эле көңгөн адат менен өзүбүздүн эски базарга эле чыгышты достор. Азыр силерге бүгүнкү баалар менен бир сыйра тааныштырып өтөйүн. Ассаламу алейкумдар. Кандайсыңар, жакшысыздарбы? Канчадан сурап атасыңар я? 12, 18, 16. 16га кайсың, ого? Булбу? Эмне линиялар бар? Пародо сымалбы же обычный эле? Жакшы иштер. Мынакей достор. Мына бакта дагы бир кочкор бар экен. Канча экен я? 40. 40. Кимдин небереси, кимдин жеени же жөн эле парод. Небереси. Танктын небереси экен достор. Мына кулагы жакшы. 40ка. Омузаң бар канча экен яшап? 20. Ургач эркек. Эркек достор, эркек 20 экен. Мындай арашан сымал смешанный. Канча экен ал? 35. Жакшы экен достор, 35ке. Жанакы Иркутскийге жумуш боюнча достор дагы эле описанияга номерин таштап коем. 60 миңден 130 миң рубльга чейин. Канча экен жекеси? 12ге 11,5 беребиз дейт. Бүгүн өзүңүздөр көргөндөй эле эски базар достор, эч ким жаңы базарга деле барган жок. Канча экен депсизби? 15тен. 15ке экен мына. 15 миңге. Огоз мен канча экен? 12. Жакшы достор, бүгүн базар баалары кирип келгенде эле кичине сүйүнүп жатат. Меринос канча экен яшап? 8,5. 8,5га. Жакшы достор, 8,5 экен. Канча экен музаң я дос? 18. Эркеги? 18ге экен. Onun arkası özünчө Kim Kardashian'da эле экен, сурайлы. Канча экен? Канча экен кочкоруң я? Канча экен? Кулагың көрөлү да тартпады. 55ке дейсиң, а? 55ке өзүм өстүргөм дейт. Молодец, жаш жагынан малга аракеттенип азыр 55 миңге сатат, анан 4-5 класстын баласына 55 миң сом бул өтө деле сон чоң акча да. Канча экен эже? Я. 28. Ургачы? 28ге ургач экен. Силердики эркекпи? 22 ургач. Ургачы? 21ге беребиз. 22 экен, ургач экен достор. Аякта соода дүкүлдөп атат. Канча экен? Мына элдин баары эле бул базарга келип тур, анан жаңы базар ана деген. Ургач эркек дос. Ургачы. Канча? 21 деп атам. 21. 19 беришти. Береле экен достор. Береле экен, басы чыга экен. Бүгүн бакта мына киши толтура эле достор. Жаңы базарга деле эч ким барган жок. Ургач эркек канча сурап атасың? Канча? 22 беришти. 22 беришти достор. Канча экен шоп? 27. Ургачы? Мына 27 өткөн базарда эле достор, баалар почти. Кишинин саны дагы деле көп. Иркутскийге жумуш боюнча айтылды достор. Анан экинчи нерсе берки Альфа Алюм пластик терезе, пластик эшик жасатчылар описанияга калтырып коем номерин. Азыр уйлар жакты бир кыдырып берейин, өткөндө бияктын баары баткак болду. Болор. Кире албай койдум аны. Азыр барып кирип. Канча экен я оюң музоосу менен? Канчанчы музоосу бул? 4-музоосу менен 95ке достор.
Ama çoğun uyuңар kança eкен? 80. 80. Kançanчы музасы мунун? 7-нчи. 80ге достор. Уйлар өткөндөгүдөй эле баалар экен. О, музасы менен. Музасы менен. Канча? 90. Erkek muzası менен 90га достор. 90га достор. Az жылкы жакты бир аз сураштырып берейин. Силердики канча экен музасы менен? Канчанчы музасы? 3-нчи музасы. 3-нчи музасы. Канча сурада сашып? Ургач эркек 51 э? 50ге. Достор, 50ге экен. Ургачы. Senki kança oldu dostum ya? 33. Erkek he? O 30 kança hadi. Kança kama o min için ya? 95. 95 ke dostlar mingiç. Mingiç жақшыkan. Onda daha bir mingiç turat bunun basını sıra. Bunun bası kança olattır ya? Sılamak mı? Bası. Bilmem arca. Allah. Bası da öyle deli oyken çok bir kanca. Kança oldu senki ya? Kanday davlet çok şu? 70. Urgaç erkek. Erkek. 70'ge. Жақшыkan dostlar 70'ge. Kança oldu yaşap? 85. Urgaç erkek. Kaç? O, kaça? 85 ekan dostlar. 85. Ama o da sındı жақшыkan. Kança kan hava ya? Kança sırada sar? 130 sıra var. 130 ha? Жақşı. Mına dostlar 130'ga zın kıyğanı alatkansınlar. Жақшы. Small ekranı sırayla. Kançadan boldu? 30. Erkekleri? 30 mingden kan dostlar. Bundayla aylan ötölü. Orada koşturamınız. Bundayla ötölü çoğun uylardı görölü. Kişi jönölü. Ay öyle köp. Mo kança kan ya? Süt bağıtına dostlar 120 kan. Senki kança kan ya? Bulda da 120 kan, arkada da 120 kan. 120. Жақсы. Бүгін ағала ойлар ай ойлау. Ана üçüncüsü. Kança kan dostum ya bas? 78 dostlar. Dostlar YouTube kanalga 14 ming kattалчы аз қалдық. Бұл kança kan dostum ya? 70. 70'ge. 4 ay bayram. 4 ay baylangan 70 ama moyundan ele көрсөңөр dostlar. Arkası. Smela bu da dostlar olçudayla kan da. Şu 4 ay baylangan 70'ge. Так, bu yoqda sındı da qaysı uylardı görüp bersem dostlar. Dostlar. Ha, mo mangdayda turgan qara oy. Жақшы көрінеді. Бүгін рас батқа қаз достар бар ма? Жақшы. Қанша kan ya байкас? 110 деп сұрап тұр. Бұл да бір жақсы kan semiz достар. Байланған сияқты. Azim erkek buqalardı, buqaçarlardı barıp tartıp vereyim. Onda da var çoğun uydurat. Kança kan ya baykas? 80. Boza kana? 80. Sen kança kan ya? 75 kan dostlar. Kançanчы tut eken, kança süt beredi eken dep albagandan keyin suraganda neudobno da dostlar. Kança kan baykas ya? Bası bulgan жоқ та, kança degeni. Sizler 70 surab atasыңар ha? Kemi var eken, 70 surab atam deydi. Onda da baylangan uy var eken. Kança kan ya dostum senki? 80. Бұл да 80-ге достар. Жақсы.
О, чоң үй кімдік екен, я? Ошол жакшы экен да. Мойны меникиндей эле экен. Пай экен. Я. О, чоң үй канча экен шап, я? Ушинтип байлап туруп ушу чоң уйлардын ээлери кайда тайып кетет? Белгисиз да. Жакшы азмаптан. Бу качарларды бир сыйра көрүп көрөлү, достор. Өткөндөгү барганда бирок бир-аз эме эле. Канча экен шап, я? Я. 56 мына бу качар, достор. Так, mo 58 ekan. 57 berip atışıptır. Buyoq kichkina batqa ko'proq ekan, dostor. Tayib chiqib o'ladi. Qancha ekan ya, voy ya? Oxirang bu tutorlik ketdi. Qancha ekan ya? 54 ga berdi. 54 ga so'rab otasinglar, ha? Beriptir 54 ga. Çoğun kaçaklar. Sizler qancha ekan ya? Bası. 55. Bası 55 ekan, dostlar. Tak, bundan da rugby çölü. Çoğun kaçaklar ötkendögüdey ekan, dostlar. Bugün çöp titik arqıldık, zagat kontoraga koştu deyt. Oşaq barıp tartalı dostlar, çöptün baсын. Lan orta bütele onday son bu kaçarlar var. Biroq eğleri jandarında жоқ, dostlar. Görün sıraylı deseli. Sizlerdiki o? Жоқ, meniki emas deyt. Bular baylap durulu qayda. Tayып ketset. Bilbeyim da. Oşan için az tigi ıldıйq zagat kontoraga barıp çöptün baсын tarta keteli. Dostlar, YouTube 15.000 az kaldık. Kattalıqla TikTok 30.000'den açtık. Barыңардын катталууларыңарга рахмат. Жакшы, рахмат. Ошондой, достор. Иркутскийге жумуш боюнча айтылды. Өткөндө бирөө комментарий жазыптыр. 60.000'lik жумушту эмнеге жарнама кылып атасыңар, ал аз эле акча деп. Балким ошол киши үчүн аз эле акча болушу мүмкүн. Кээ бирлерге 6.000 сомдагы чоң акча. Номерин калтырып коем. Кайсы фирма, эмне фирма дегендер суроолоруңарга SPS деген фирма экен. Өзүңөр дагы сүйлөшүп атканда бир сыйра тактап алып барыңыздар. Так, барыңарга рахмат.